Pengirup tiang penggusami ilik dunia niki kadit sak ketaun asal usul nggih. Biang potang matur kadit sak ketaun asal usul sai sebenar tiang penggusami niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan cintai Ananda Ustaz Haji Mulyadi, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sami jamaah laki dan jamaah bini yang tiang hormati dan muliakan. Hadirin senamia rahimakumullah. Para biasa yang ngiring awali dengan pembacaan suratul Fatihatul kali ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu taala anhum. Al-Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina syai'un lillah lahumul Fatihah. Wa ila al-ulama'il 'amilina mukhlishina lahuddin wa li awliya'illahi ta'ala al-'arifin wa li jami'il asatidhi wal asatidah wa khususan ila ruhi abina wa syekhina al-maghfuri lahu Tuan Guru Haji Muhammad Fadil Tahir rahimahullah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kedua jamaah marah biasa yat bareng-bareng baca kalimah hamdalah sekali, bersyukur juk disida Allah Subhanahu wa taala sak masih terpaicayan segar bugar sehat wal afiat serta tekican kesempatan andai tiap bilin dunia, mudah-mudahan sak mati dalam husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin senamia rahimakumullah. Mula Sabtu Julu mula ia tentang ngaji nggih. Lagu gara-gara ara acara ni kedompu kanca Tuan Guru Haji Suhaili Jumat hingga Jumat betalat ni ke Bali Piran setengah telu bonyang-onyang ojuk dompu datang ni ke bang subuh kelemak Sabtu istirahat seberak ngaji galing-galing hingga jam 2 atau ngaji selesai ngaji tulak malik kunjuk ke lanci ngaji malik kelema ahad kira-kira jam 10 lebih seperempat selesai ngaji yang pun bober-bober oleh jelo ahad nikah mau datang balik jam 1:30 malam pun datang balik. Mau hadirin senamia rahimakumullah, tetugasan tiang isi jamaah di Kedompu Lantong Tuan Guru Suhaili
jamaah-jamaah sani kedompu, ustaz-ustaz muda, ustaz-ustaz bajang, loi tuan guru, ustaz datang ngaji lagu buara ni si ente. Denare jauh kitab dan ngaji dia. Mu sak tetajah di sin padilat-padilat dituah tetajah fardu ain, berbicara dengan ibadah dituah isin. Yang pun sak santar gati sin harapan saka insyaallah karing 2 minggu yang berdompu malik. Okay. Mau saling doa jamaah, mudah-mudahan tetap kita sehat walafiat. Hadirin senami rahimakumullah, ya mulai ngaji. Wa qad jaa fil khabari inna Allah ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aghsanin fasammaha syajaratul yaqin thumma khalaqa nur Muhammadi fi hijabin min durratin bayda'in kamathalit tawus. Tiang penggusami dong loe manusia atau loe dengan berpendapat bahwa tiang penggusami niki sajari manusia atau umat Nabi Darwin jagaran teh Yunin berpendapat separuh. Namun makin dalam kitab niki ya tiang pelurus napi asal tiang penggusami. Wa qad jaa fil khabari, sesungguhnya telah datang dalam hadis. Jadi tersebut dalam hadis, innallaha ta'ala khalaqa syajaratan, setetu-tetun desida Allah subhanahu wa ta'ala ciptaan piak sekek lolon kayu. Piran tahun piak sekek lolon kayu si Allah ta'ala suahan bersaksi lai Allah ta'ala ngendike napi manik Allah ta'ala bersaksi syahidatu nafsi ala nafsi manik Allah, aku yak saksian diri aku sakjari saksi aku sendiri lantaran di manara makhluk sekek-sekek lain. Syahidatu nafsi yak saksian diri ikaku sakjari saksi ala nafsi aku sendiri jadi saksi manik Allah. Nah dimen wah ngendike saksian diri insyaallah taala tan nia sakjari penguasa, nia jari Tuhan sak patut tersembah mu bin piak sekek lulun kayu insyaallah taala laha arba'atu aghsanin, lulun kayu niki ara 4 bewi, 4 cabang, 4 pempang. Nabi aran lulun kayu niki pasammaha syajaratul yaqin, lulun kayu niki teparnaran syajaratul yaqin atau kayu yakin aran. Nah dimin wah ciptaan si Allah ta'ala lulun kayu sak bebewi 4 aran lulun kayu yaqin atau syajaratul yaqin. Thumma khalaqa nur Muhammadi, yang pun tepiak sak teparnaran nur Muhammad. Biton tekuluk nur Muhammad niki pi hijabin min durratin bayda, tekuluk elek sekek dinding sekek hijab tepiak isi permata potek kama salit tawus. Nur Muhammad niki din bina kekenges semarak ruan burung merak. Enggak-enggaan kemanukan sak paling ngenges selek bawon dunia niki tawus burung merak. Burung merak niki enggak anton loik jamaah ili India, Pakistan. Niki ili Indonesia araan lagu ili kebun binatang tahun arah. Nah Nur Muhammad satapia isi permata putih marak ruan burung merak niki para jamaah wa wada'ahu ala tilka syajarati mu tekolok elik lulun kayu yakin niki iton nyeluntuk nyeluntuk en menu Nur Muhammad samarak kekenges burung merak niki
Fasabbaha miqdaru sab'ina alpasanatin mu bertasbih Nur Muhammad niki ara sekedik ndek ngonek lalu. Ara pira? Sab'ina alpasanatin 70.000 tahun. Ye kengonek bertasbih Nur Muhammad niki. Nah, dimin wah tepiak Nur Muhammad isi permata putih marak ruan burung merak niki. Summa khalaqa mir'atul hayat mu tepiak mir'atul hayat lamun cara tiang pelungusami niki kesena. Ade nak niki nggih, ade niki burung merak sak napiaran nyelontok elek lulun kayu yakin syajaratul yakin sak bepempang empat niki mu tekolok tepian kaca si Allah Ta'ala berandangan kaca Nur Muhammad niki. Biasen lamun arak kesana kan ni jalan tahun diri berembi ke kenges jamaah bini lamun sak lumbar nyongkol nggih jaga 10-15 kali tedok teki diri indah. Nah jadi Nur Muhammad niki demi wah tekolokan kaca bin serminan diriin elek kesana niki elek mir'atul hayat niki. Fawada'at bi istiqbalihi tekolok napiran mir'atul hayat atau kesana niki berandangan kaca burung merak niki. Palamma nadharat tawus fiha dimin wah telek diri ini si burung merak elek kesana atau mir'atul hayat niki. Ra'a suratan ahsanu suratan bin serminan bin seriuk diri si Nur Muhammad niki kan samarak niki lalu kekenges. Wa azayinu hayatan mu paling tilah paling solah mu si lila malun Nur Muhammad niki sak bekesena elek mir'atul hayat niki pa'arakah mu jaga sogo lembek paqatara minhu situ qataratin mu sogol mbeken kemanukan burung tawus sak Nur Muhammad niki sak lila lalu telek diri sak menu kesolah tan tepiak si Allah Ta'ala musugo lembakan bergeritik ar 6 tetes 6 titik ada pira 6 titik 6 tetes hadirin senambi rahmakumullah sak 6 tetes niki napi ya napi jarin minal qitratil ula tetesan Nur Muhammad embak Nur Muhammad sak pertama yisin tepiak si Allah Ta'ala Abu Bakrin radhiyallahu anhu yisin tepiak Abu Bakar tetesan sak pertama. Wa minal qatratis tsaniyati tetesan bak Nur Muhammad sak kedua Umar radhiyallahu anhu yisin tepiak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dua. Wa minal qitratis salisati malik tetesan Nur Muhammad mbak Nur Muhammad sak ketelu Utsman radhiyallahu anhu isin tepina Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa minal qitratir rabi'ati tetesan mbak Nur Muhammad sak keempat isin tepia Aliyan radhiyallahu anhu i kejarian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi seempat tetes niki sahabat seempat yasal niki. Tetesan pertama Abu Bakar, tetesan kedua Sayyidina Umar, tetesan ketelu Sayyidina Utsman, tetesan keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah karing dua. Sak dua tetes, sak kelima dik sak keenam niki napi jarin. Wa minal qitratil khamisah tetesan sak kelima al-wardu isin tepiak ke kembang-kembang searah elik baun dunia niki. Urayan jamaah nggih. Ingat tang laik tahun 2005 tetundang tiang mulut ujuk gebuk dengan Bali niki Jakre. Secara kebetulan sak jadi kadus dengan Bali milun itu mulut tuh. Muia muk ceritaan tetes asal kembang-kembang sak bin kayunan bin deman isi
batur cang pelungusami seagama Hindu, agama Bali, Nur Muhammad sak kelima ni. Mulai mek kena menung nggih. Mulai tun bersalah mun sirukima. Nggih. Kemudian kalau bat lalu satu cerita mun paran dinarak dasar ke kembang sak bindeman isi dengan Bali sak bunga rampi niki. Ingat tahun 2005 tok tundang Maulid niki. Tengah-tengah wah enggak andar tahun musalla niki. 5 Karing sekek tetesan Nur Muhammad sak ke-6 jari napi. Wa minal qithratis sadisati tetesan Nur Muhammad sak ke-6 sintepiak napi al-aruzzu hi sintepiak beras. Nggih. Jadi beras sajari nasi yang pelunggu sami niki asalnya adalah tetesan Mbak Nur Muhammad sak nomor 6. Nggih. Saka yang penara ulama para jamaah sunat lamut yak mulai demak nasi atau yak bersuap dindik bayi yak lupa batil salawat. Kadit seingat entan beras niki asalnya adalah mbak tetesan Nur Muhammad sak ke-6. Hadirin senami rahimakumullah. Berembi kebelik tolong beras lain. Kenyakan sak baru tak araan tepiak si Allah Ta'ala berasa pertama kali karak sir rajuli ini dalam kitab mara kebelik otak kebelik di kebelik beras disemai tama. Okay? Ada tak bekelur atau ada tak mangan meletak demak batik dulu. Ama kebelik otak kebelik. Namun piran elen mulai ciut beras niki piran elen mulai kodek. Mulai kodek beras sak mula kebelik mara kebelik otak manusia dimin bijan Nabi Adam mati semetonan Kabil mati Habil yelin mulai kodek. Terus luik dengan saling mati ia kebalikan makin kocet bau kesal telik gigi. Okay? Nah kembali nampak yang matur para jamaah niki dendik sak tetap bekelor bersuap lagu di tahun asal napa asal beras niki. Muka sekali jamaah nggih. Lamun tiak benasi sendik eman tiak bersuap nggih. Dedek kurang baca salawat. Kembeen kaden sak teberkatan nasi sabit tamak niki. Kalau in lawan separuh nggih. Lain ni ke napiaran? Lauk siluman napiaran kerang lebah. Arak tu melak lalu. Sekeraru kalau sin bekelur. Terus niki batu malang araan. Sekeraru sin bekelur. Kebek niki di rumah tahun salah apa sabin kelur. Nah, jadi tunas berkat juga di sida Allah Subhanahu wa taala dimetak mulai ya demak nasi bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kadin sak berkat nasi sak tama niki ya jari sangut kadin sak belik balung ngaturan ibadah ujug di sida Allah Subhanahu wa taala. Hadirin senami rahimakumullah. Nah demi wah tejarian Nur Muhammad niki fase sak kedua summa sajada dzalika Nurul Muhammadi khamsa marratin sujud Nur Muhammad niki 5 kali. 5 kali sejelus semalam sujud Nur Muhammad niki. Nah kembali nampun Nur Muhammad niki sujud 5 kali pasorat alaina tilkas sajadati fardan muakkatan ialah dasar amput kewajiban sembayang saklimin wah baca tasbih selama 70.000 tahun mu temanikan sujud si Allah Ta'ala mutiang pelunggu sami sajari umat termasuk beliau selalu terimaan lumbar terimaan sembahyang salima waktu ialah dasar sembahyang salima waktu. Paparadallahu ta'ala khamsa salawatin ala Muhammadin wa ummatihi
ialah dasar ampun kewajiban sembahyang 5 waktu kulit nujuk pribadin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi dan yang pelunggu sami sejari umat. Jelas sedikit? Nah baru sekali telek diri si Nur Muhammad telek kesana niki 6 tetesan. Kedua, thumma nadhara Allah Ta'ala ila dzalika nur marratan ukhra. Nur Muhammad samarak kebelik burung merak niki malik kentecingakin si Allah Ta'ala. Diminta sermin si Allah Ta'ala Nur Muhammad kedua pa'araka hayaan minallahi ta'ala malik kan sugu lembek si lilen sa tersermin si Allah Ta'ala sa menu lalu ketilah kekenges dan kepiak si Allah Ta'ala. Nah dimin si lilen sa menu lalu kesolah dan kepiak Nur Muhammad niki terjingak si Allah Ta'ala musugu lembek niki jale masing-masing anggota yang sugu lembek. Pamin arqi ampihi khalaqallahu al-malaikata. Mbak Nur Muhammad niki yisin tepiak selapuk malaikat. Mbak Nur Muhammad. Wa min araqi wajhihi malik. Tepiak isi Allah Ta'ala mbak wajah Nur Muhammad niki sin tepiak Nabi. Khalaqal arsya wal kursi yisin tepiak arsy dan kursi wal lauh wal kalam loh searah ile Lohil mahfuz dalam tong kalam wasyamsu wal qamar bulan de jelu bintang selapuk napi searah ilik langit niki asalnya adalah keringat atau mbak Nur Muhammad waktu unsak tersermin si Allah Ta'ala lila lalu unsak menu lalu ketilah tan tepiak si Allah Ta'ala niki mbak kerung wa min arqi sadrihi nambak sasugul ilik dadan Nur Muhammad diki khalaqal anbiya awal mursalin wal ulama wasyuhada'i was salihin yisin tepiak si Allah Ta'ala para nabi, para rasul, para alim ulama, para syuhada dait dengan soleh asalnya mbak Nur Muhammad sageri ilik dadan Nur Muhammad. Wa min arqi zuhrihi nambak sasugul ile bongkor Nur Muhammad niki khalaqallahu al-baital ma'mur wal Ka'bah yisin tepiak si Allah Ta'ala Baitul Ma'mur dan Ka'bah. Baitul Ma'mur iton tawab malaikat li langit sakepitu saka laik cerita nggih arak seke ulama sakmilin buktianan entan Ka'bah atau Baitul Ma'mur searah ile langit sakepitu niki ia bersambung kace Ka'bah searah ile dunia. Halo, apa? Asing nani mulai kamu ni. Tampon daripada cara berketuan ni tengah waktu ngeraus kan comek jam-jam 5 seperempat tu ni kau ni ukarun pada ngempoh. Juga ngaji dulu ni. Lanjut nggih? Baitul Ma'mur searah ilik langit sakepitu tahun tawaf selapuk malaikat searah ilik langit. Ka'bah searah Masjidil Haram tahun tawaf manusia ia bersenuntu. Saka basar ulama anden ya gerik batu ilik Baitul Ma'mur searah ilik langit Ka'bah sailik Mekah ia tipe negeri. Anu bersambung cerita niki. Mu arak sakit ulama yang buktian apa kena tetun bersambung Ka'bah searah ilik Mekah kaca Baitul Ma'mur searah ilik langit sakepitu. Mun jauh bijan masih kodik tawaf. Isi tuan guru niki. Demen wasal si tawaf ilik Masjidil Haram, Ka'bah searah ilik Masjidil Haram istirahat. Si lelah kanak niki sak tetira isi aban. Sak tawaf arak bin telek kurman dengan mi bin demak teduk-teduk bin kakan si bijen tuan guru niki. Entan sak demak kurman dengan lain den ngindeng izin kan den kago.
Jadi bin kakan barang haram si bijen tuan guru niki. Dia mendah selesai kakan kurma si bijen tuan guru niki mo tersuruh nong coba anak kan serius anak berembiruan ke abah dia. Onek ja anu naper anu bersambung sin telek si kanak niki. Nah dimin wah kelur kurma sak bin bait teduk niki mo pegat tenuni. Nah jadi lamun tetelek isi dengan sak dinarak dosa jak para jamaah Kaabah searah elek Mekah niki ye bersenonto kanca Baitul Ma'mur searah elek langit sekepitu. Nah lagu lamun terseriuk si dengan sak berdoi dosa jak ye wah engkahan Kaabah niki. Okey. Jadi kali sekali isin tapiak si Allah Ta'ala Baitul Ma'mur Kaabah ton sak tawab malaikat li langit di Kaabah ton sak tawab jamaah haji ilik Masjidil Haram niki asal kejariannya tapiak isi Allah Ta'ala isi tetesan embak Nur Muhammad sageri ilik bongkor termasuk wa Baitul Maqdisi Baitul Maqdisi masih ya asal wa maudhi'ul masajidi fid dunya lantung masjid searah li baun dunia niki ya asal niki tetesan Nur Muhammad sageri ilik daden Nur Muhammad ya asal masjid searah li baun dunia. Jadi tahu ibadah baik searah li langit marantan Baitul Ma'mur Kaabah lantung masjid Palestina masjid searah li baun dunia niki asalnya adalah tetesan Nur Muhammad sageri ilik bongkor Nur Muhammad. Wa min arqi hajibaihi nambak sak sogol atau keringat sak sogol ilik dahi ilik kending Nur Muhammad niki khalaqa ummatu Muhammadin yisin tepiak campur ngusami sajari umat Nabi Muhammad minal mu'minina wal mu'minat mu'min saknina mama wal muslimina wal muslimat. Jadi mukminin mukminat muslimin muslimat niki tepiak isi Allah Ta'ala ilik Nur Muhammad sageri ilik kending Nur Muhammad. Wa min arqi udunaihi nah mbak sasogol ilik kentok Nur Muhammad niki khalaqa arwahul yahuda wan nasara yisin tepiak si Allah Ta'ala roh-roh nyawa-nyawan dengan Yahudi Nasrani wal majus kafir majusi wa ma asbah dzalika bisa pada kanci kafir-kafir sak baru wal munafiqin dat manusia munafik yisin tepiak. Wa min arqi rijlaihi nah mbak sak sogol elek lampak kenain Nur Muhammad niki khalaqal arda yisin tepiak gumi minal masyriqi ilal maghribi wa ma fiha ilik masyrik dunia sa ilik masyrik jaga datang maghrib lantung isin tepiak isi Nur Muhammad sageri ilik lampak kenain Nur Muhammad. Hadirin sanami rahimakumullah. Nah dimin wah kejadian sak baru-baru niki summa qala Allah Ta'ala lidzalikan nur bemanik Allah Ta'ala juk Nur Muhammad samarak kebelik burung merak baru tapi manik Allah undur amamaka ya Nur Muhammadin coba telek diri milik julu Nur Muhammad manik Allah panazara amamahu nuran wa min waraihi nuran wa an yasarihi nuran bin sermin kiri kawan julu murin nur tapi ya isi Allah Ta'ala marak ruan Abu Bakar marak ruan Sayyidina Umar marak ruan Sayyidina Utsman marak ruan Sayyidina Ali. Nah dimin wah temanikan serminan diri insi Nur Muhammad baru niki summa sabbaha dzalika nur sab'ina alfasanatin malik temanikan baca tasbih selama 70.000 tahun. Dimenwah temanikan Allah Ta'ala marah baru summa khalaqallahu nurul anbiya min nuri Muhammadin alaihi salatu wassalam mutapian si Allah terciptaan si Allah Ta'ala nur nabi-nabi ilik nur Nabi Muhammad. Nah jadi nabi-nabi searah tapi ya si Allah Ta'ala niki asalnya nur Nabi Muhammad jelas
Jadi Nabi selain Adam je kedatang, Muhammad niki asalnya adalah Nur Muhammad. Summa nazarallahu ila dzalika nur. Malik kan singakin si Allah Ta'ala Nur Muhammad niki fa khalaqa minhu arwahuhum. Malik tapi ya isi Nur Muhammad niki roh nabi-nabi lantung nabi-nabi salainan. Oleh karena niki hadirin senami rahimakumullah, kadi tahun jati diri yang pelunggu sami yang pun bemanik Nabi dalam hadis, sepelit-pelit umat kaku ndek napa sak pelit pekendeng duwi banda manik Nabi, paling pelit umat kaku manusia sak lamun dengah aku tersebut mu ndek milih baca salawat. Ialah manusia sak paling pelit elek bawon dunia. Kembali para jamaah, lantaran tiang pelunggu sami niki berasal elek Nur Muhammad. Mun dinarak lalu tati hargai Nabi Muhammad, saka yang pun lamun terdengar Nabi atau pasangan Nabi tersebut dendek bayi yang berat-berat jamer kena sallallahu alaihi wasallam. Hadirin senamia rahimakumullah, mu lanjutan ibarat sabaruk. Wa alam anna Allah Ta'ala amara al-khalqa bis salati ala surati ismi Ahmadin wa Muhammad. Kadem wikanan basun ulama. Tiang pelunggu sami sajari makhluk Allah Ta'ala li bawun dunia niki temanikat sembahyang marak bentuk pasengan Nabi searan Ahmad. Jadi lamut sembahyang kadin marak bentuk tulisan Ahmad. Biya niki para jamaah. Pal qiyamu kama salil alifi. Lamut nganjang para jamaah ialah alif Ahmad. Nggih. Kewajiban nganjang sembahyang kembin lantaran pasengan Nabi adalah Ahmad. Salah satu di antara Ahmad niki adalah alif yang pun kewajiban nganjang. War ruku kal haq. Entah satu wajiban ruku pada marah hak searah ilek Ahmad. Was sujud kal mim. Entah sujud sembahyang niki pada marah mim searah ilek mim Muhammad. Wal qu'udu entah tokol tahiyat tokol dalam sembahyang niki kadali pada marah huruf pedal searah ilek Ahmad. Jadi alif nganjang, mim ruku, dal tokol. Kedua pasangan Nabi Muhammad niki Muhammad. Jadi pertama Ahmad, kedua Muhammad. Nah Muhammad niki bahasa ulama niki para'su mudawwarun. Otak yang pelunggu sami niki bolet. Bermitan bolet niki kalmimil ula din bina maramim Muhammad sak pertama mu. Wal yadani kalha tekita insya Allah Ta'ala berdua duima din bina marak hak searah elek Muhammad kan marak niki mim bolet terus hak niki otak he niki arak dua yang pun yang pelunggu sami niki berdua duima marak hak Muhammad. Wal batnu kal mim tsaniyah natian pelunggu sami searah elek awak masing-masing niki din bina marak mim sak kedua searah elek Muhammad. Warijlani berdoa dua naik kadali din bina marak dal searah elek Muhammad. Mu hadirin senami rahimakumullah. Siaran wayen entah pemulia pasangan Nabi searan Muhammad niki bahasa ulama niki wala yahriqu ahadun minal kuffari ala suratihi. Dengan kafir anden ya tama neraka nggih dinini kotong isi api neraka lamun masih berbentuk Muhammad. Lamun meno berbintan ini kotong manusia kafir tama neraka bal tubaddilu suratahu bahkan naperan tegenti oles dengan kafir berbiru enten tapi Allah Taala ampun ini kotong era ila akhirat ala suratil khinzir marun bawi ruan
Jadi semula awak dengan kafir marak ruan manusia, nah lagu selamanya berbentuk manusia dini kotong si api neraka. Saka tersalin ruan perubahan si Allah Ta'ala engkahan marak ruan manusia, marak ruan bawi, ruan tepiak dengan kafir yang pun ini kotong si api neraka. Nah oleh karena niki hadirin senam biarahimakumullah, mudah-mudahan ciptaan tiang pelunggu sami sesuai marak manik disida Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku pihak kamu pada ciptaan sebaik-baik, sesolah-solah polos, yang pot wajib bersyukur ujuk disida Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucap alhamdulillah. Jelas jamaah niki? Paham niki? Nah, mengingat guys sebaru niki nur 6 apa jari nggih. Terus pamut sembahyang bermeta sembahyang kadit sembahyang marak model tulisan Ahmad nggih. Yang pelunggu sami manusia niki era ili akhirat selamat ya berbentuk awak kan marak tulisan Muhammad termasuk dengan kafir dinini kotong isi api neraka. Berembe yang penini kotong si api neraka tergenti oles dan kahan marak ruan manusia, kahan marak ruan Muhammad tergenti ruan marak ruan bawi yang penini kotong dengan kafir era il akhirat tamu api neraka. Sila hamdalah sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin senami rahimakumullah. Ampura agung sinampura nggih. 2 kali tawaliti tutut niki nggih. Mau sekadar niki ya ta bau katur nggih. Insyaallah pengajian salaina atau sajanan ngone andin diinak sai lalu tiang ya berangkat niki ya kebilin lawan nosaan mulai tang lagu purayan tunas maaf beribu maaf nggih. Mudah-mudahan sabar utak sampean niki kadesa tahun marunin bahasa makin niki kadesa tahun jati diri sai sebenarnya yang perlu sami niki apa asal malik kembali tak tulak dinar lain ya tulak menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sadendik baik terobah-robah ruat kadit tetap marak tulisan Muhammad kadit sandik napiara ya bau utama api neraka disida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin senam ya rahimakumullah, ampurayan tunas maaf niki wah jam 5 lebih seperapat maratur jangsa baru niki mau sila ya tengiring berdoa nggih. Doa makin niki mudah-mudahan satekitan selamat dunia akhirat serta ya doaan selapuk jamaah haji nggih. Mudah-mudahan saberangkat tahun niki sejumlah karubelah ribu calon haji makin niki nggih. Mu tahun muri ja makin niki sakanggo berangkat sabawa 6-5 atau 6-5 tahun juk bawa. Nah tahun sak datang ja sak linsir-linsir itu penjulu. Namun barang berdoa nggih arak calon niki marentan haruan tau kuing niki mudah-mudahan sanasiban tahun sak datang. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata alaina wa ala abidika al hujjaj wal ummari wal ghuzzati waz zuwar wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alim ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahatan 'inda mautina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
Hadirin senam ya rahimakumullah. Matur tampiasi, terima kasih atas segala perhatiannya. Kulosor maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.